Medafo mamema wo akwa babiem se nanso yasanso adi ehia na ebraso se me this story abeka me nsa wo fidiem ha se me ne ba bedan wo na se na ewiase akwa bibia wo hoi se wo kwa na yew se wa nkwa na yew me kope bibia ba bedi ene me beye den ene nam opani bia ba bepie mu wo fidiem ha se ya ne nsem a ode etu dwa nyina ene se okope bibia ba bedi ene me beye den ene enam koye adwuma enya bi era be hwefia yade ena kokofa ba eni fra yade ena afe ababeda ne so a ontumi enya ho hye ontumi no akọ no aba abusua asem wei arehwo kame ho ne yenko nkotie na nsem pii ena ode etudwa ne yemfem afutuo ne ehu kwan ase yetisi abonten si ekoye bibia yehu kwan ya befa so ebe ahwe yie ahwe ye ho yie se na ebe ya nsohwe bia na amane bi enkonkoto yen ewo ekwan mu kame ho ne yenko nkoti opani no enimu nsem a odi etudwa embra kwana wodi biso dite no wodi me fa lungu kakra bi ama yekofa kuro bi so ma yekofa ekotwa nsuo but ye nsuo de kotwa de o na nya ade a emu wa bia sa aha chese wo gina nsuo no yisi ya wo hu na gya no enti kodo ne di ko si won ma efi wo ko no na wafa ai moto afa moto akwa ko si kuro fufuro nje fi wo ko de wo fa ka ko si beni a na je enye de enti yenhwe se wo free Ghana no eko beni se wo fa form se wo fa nsuo so no edi wo na ne sei asa na wo duru beni ho no dakrope na de ko me free eko kuma me ko no ye ko da Accra aje ahmache be no na ne fro ai afla nti dakrope da no a fi Accra de da no na ye du beni no o free Togo ko de emunu ewade bate embo pisa ana o muka so ye ka anye ka nkete pijo ibinti adwane pa ti sabra no when yemfisia say oh that one me ko beni no na at least be 25 or so ache be na mo be 25 to say nti ko dru beni no ye beni no ekwaye no na menye ye lokede ko hu mranti bia da minimu o mo anti o mde bukota efia etim na ye nyina ye Ghana for net won mo ade hye de bia no na wo musika na skebo obetu 50 francs 50 French for 50 francs ano pe bia no otu SSK no but what ho chepa dia na edu ba bia na o ase o mu sheda nyu sika no na boys na me na for am koto wo mo so no ho no me because ye ko no couple ba ni ye ho adwuma ikoye ne pa ne se that time so na Saturn na some me kan ye 80 em say 85 86 horo afi na Jerry Case 1985 85 you know na Jerry Case abasu pa wa Ghana asha Ghana anti ye be koye no boys am no koto wo mo no na ye Jerry Case ni bi na Jerry Case ye de na ye yam de enye se koto enuma wo stru mu a etira Ghana for maro mu ko stelu am ko ye dabi ye de ye koto soda ne dia tunsium na ya pestach ne di kuto aka ho nti anwumbre ne ye ade be na adaka makama uhunu abga se ai anoa ne ye ni akikire ne de ko market ne akoton nti boys na mkoto wo mo no wo mo no ahira ko salon akoy wo mti Jerry Case no kama broni die pa nti so mo de ade hye no mo de activator reform na ye kama nti yeso ye de na ne ye no ye ti bi we say bi woni e fake one nti say how believe for man o no money o money nti o mu Jerry Case nti o ho ma bo se mana be gya wachi na wo susu na ye o mu fe papa na se sabren so na se wo gina so mu o fe so nti ye say Jerry Case na say ye de na ton no say o pa ye be ya ma ye ma wa akira 2-3 days na asfai and so adam say uba obo say o de yema na say e no oboto nti de bia na hye yi ni bi bagwum na anu an ne atoto ne kakra sa anu a ye ton ya no ana say ai pemi wal so de pemi an kasa so anu so ne ye nti anu a mun ne wa kakra nti meso na before I meba ko honya na minuanu menu edika wal UK London dada nti data msukura na phone nti se ne ya phone ayi nti minuanu so odika ni madi ngoba se obaso obafa me nti
me kwa na mo no ba di o say that before no so person no bi kasa wo ruchira gisa wo post office e ko salai anu kura sika obutu anya sika ketwa ti bi ko ha say me adwuma me sika akraba me ho na wade bi ko ho mo post office na omo be de no para mo no omo frɛ no ma me 3 minutes sika bitu anya sika ketwa nti ha na mka say me free Ghana ba ayi Beni no say what try say ko connection ma bi na ko de maba aba UK so I say o mo do no ya no di nko fusika ne ade nti o suro say be ko diska no nti mi an kasa me so before man ntufo na mbuse se minya obi o ye kama me ma na so nti nti UK ho so ai bebe ne wa ko to no ho so na Ghana for boys bi wo ho ma ebi no fa da ko fa da Nigeria no boko ne ade ti mi rowro mu na me kokonya wa ma ebi na minua na ma oni minua ne kasa ti bi oni minua ne kasa no mu na wa say o say Beni ho no ye French man ho ye French ti French ho no de ho no say o kasa o so wo ye ya o boko UK ho English ayi na o ba brepa ni ska obutu so mu be de nti o ka che say ye nipa miensa o so obuti bi diako me via me ko nya na me passport hyemu nti obomode de ko Gabon o de ko Gabon ama Gabon no yedu ho no se afi no wuro mu pevisa ama ye ne chize o de si France nti yedu France de akwa bia so no efi France ko UK ne de mu nhye de ye be fa train na o de sa po no tu ye trim nti minua no oni minua no wo UK ne kasa e ba wo hu sika nyina o charge no se o de ba obudura sika akabi obubia no obitu minua no bitu obitu ni nyina amaye nti ye ko ho no ye tra dem ba 1 week ne de bia se ye tifa ko ni pa so we de a obedidi nti very lucky no ye ko hia enua no Ghana fo bi wo ai Gabon ho na o mu si dan ana muka ubisa ya mane na echiche mchi wo so se de munya ko na munya mbi na munga nkwa de a yeso ye adwuma bo ha no mti pupa de bia se de be ya de bia no mubenya kakra to mo ho nti no ye ne mbokwa ko ye adwuma ana ye di wo machi ene ne mko ye liberal work ye mo do mota na yeso ye tete ma wo mo kakra sa o ne mo bi adwuma bese busumi kra na echiri na ye tebe ko first no ye ko ye adwuma no ama adan ni ese ne wie nti ewie no anche bia no musanya another contract for but ho ne de na mu no twi kakra free hall mo ba efi ba bia da no mu no wo kakra nti se ho ne ko sika wa ne ko ye hya ase no ye pon na se ba fie no se tama enu fie na nwumre no da ari asa na nsuo bi aben kakra ana mini boys miensa ye adwen se ye pon nwumra ye koku dware nsuo na ada ho no mu se de ba ya edu fia ye nya bibidi ya ne se ada preko nti ye pon nwumre bia na nsuo no na ya se tade eta ho but usima na ededa ofrum se nti eno mu na ye ko dware ya 4.1 ti adwedwe nsuo mu ko be bosome ni nachi one night anadu ye da hon ma na ya na muse mani ne kika me ya mehe mani ne ya mehe sa na muse na adini na ejayen ro ofoboache bra wo free Benin ho ba Gabon no na wenya mfirihia sei oh se medika ka se tama mi tu kwa na mo 25 years di wonu nya enfie se wo ho anasa boso me se wo Benin oh ayi kutonu ho no ai oh mi fa se ye sa ai permit cream ne yi no be 2 years na chi kakra ya nya 3 years ho nti ho no kura ko kan wa na se 27 asa na de bedru sa Gabon ho ye tie o nti Gabon no ye fi wa ko Gabon no be kira se ye ko nya dance ho aduma ye ko ya nti ese se ke ye pom e bedru fi na e ko dware no de se kwa no wa nti ye dware nsuru mu na se edu fi anwumra edu fi ane se yakope bibia di ni akoda nti ana juba ko ye da hon ma na muze mani asikeka mani ni keka me pa e mehine sa ade chi ya no mde be ka jo se o mun ko dwan bana minti minko
nti ade chiso a na ase ne hine na ye me no na menti na se ba na ekọ nti asa anajo anajo pa na hine na ye me no efi be 132 ho kọ no ene ye na ehyaase nti edu ba bi na se mu ayedin mani ye me hwesa me mu hwia na nye yi ene chi se inipa no wo pe bisa ma ye na ye de ko ayi no me bona mane ana wodi bi ko hospital nti wodi bi ko hospital no ana wo mu di machine bi hwehwe mani ni ade ana mu ma madu guso Ezra 94.1 enye adwuma because we say me hwe French for wo doctors no say no musi hwe ayo ma ani Ghana de no a na difference bebre wo sa difference wo papa wo mo ya ade sin ana se ye ya ade sin Ghana for ya ade sin bebre e di nji na wo kasa oh Ezra mani fra ye mani fra ya che mako koforochi bebre mpe bebre ha because koforochi no say we anyhow na koforochi a process pa obefom ansana wadu doctor panyina kasa hono enya de kitwa aso benin no tap ay gabon no sama manini sha se na omni ko hospital no ni papa ko pe wo hwe wo bisa wano asema wadi machine hwe wani a na watwa do mo ze koje kokoto ana se adu a kokoto de guso aha anti na mekasa no sana sa hase de ne do for process mu se ko we ho ko benche ho paso ansa no wadu doctor ho ana beni de nso ye partial oh inti we say gabon de no ko for no che no nti se wadi ne se ba se ayi serious father se be your operation ni pa be and nurse dum na be hwan sapa na doctor panyi pa no aba hwe inti do doctor panyi ho before do doctor panyi wo dey say wo de na operation ade na say ya ma eda obi show da obi kura mama ko twa scan we bibia ansana inti hospital no ho no me ko be mpre no na mprensa em se sla no ayi na mwa me ti ya na me ka che ma na wo pe bisa ba ya no so oguso aka kra bi na bibia ya okay anso se se mani ni sie me no na se da bi die se se minti omo onfa me mra Ghana ti this because me no ya how me minti na wo bread open ade ma me so me na see ba ya yi ti ma no bo kana ode be ba Ghana 94.1 ti bedu Ghana no a bedu ai kumase bedu na ade chi ya na ai be ko mabisa for dem ko konfonochi nti be ko ya konfonochi o mo hwe me a o ma me ko ye lab de ye no doctor ba ko o hwe waya wo say krache na shube na ko biara mu a wo ya wani ya say sa no musa ba no asem so ra o wo hwe wani no a mo am ko ye lab bai wo say shube na ko biara mu a wani ya say ana me cheche mu chire nsere me kan ya ana wo say ne ya mo tire de be hwe na se gabon su no a wo ko dware mu no ya say ya fe ai me ba corporation na doctor obo ai di che bo se fe bibi o say uncle psychiatrist bibi sa me nim say what is that what say di o boy say di aye mani ni ye mo abi fo uncle psychiatrist doctor body di che me se na aba wani ni so ko dwale nsuo mu no se doctor hwe lab na no obusa me say ana kachi nsuo mu na ko dware ya wani ya say no ka say more wo wodi so dey uncle psychiatrist obody di che me and they say oh ni omu hwe me but we kwa de omu wo mpani bi no ma me no bi dugugu so anti every 2 weeks bia na me ko 2 weeks bia na me ko sa me ko 2 weeks na anti that ka je say ase ma che anti mo na wi mani no kwa chiri pa nanso mo bo mo modi bia abo am se de be ya mani no anya yi anti none of them am no 2 weeks na me ko do ba bi no ma ye month bosumi bia na me ko bosumi sa ama me fan say me trasia be 2-3 years ade na mani no eye kama na menti ayawo no ane hine na ye be no na me hu se na mo bi su keka me nti enu mu kura na je me so data me ba ya na
ai mi bra panyi fie ba ko won mani kwanta nti fie ho na mti nti meti ho na ai sister bi wo fie ho mo o adu an on pause ba fie de obi aso na no pa achara 89 obi akona dwuma ti da ka sister ba ko wo fie ho ma ase me no an ko an ne wo fie no ni ai mi na sister ba ko so wo UK di don o hwe ne on na hwe ne ma nti emu a titi wona mu na mi sister no so free ayi ba ofro bu che ba na obafa no ko tama yo nti aja yenhye akwantuo no mu ye akwantuo no mu sensem na nemi ka sei wani no ntimi hu ade yenhye gabon wo no a ukọ ye no eba wadidiem wasetenem na etesei ewo gabon ho oh anam se na medical ye adwuma kakra wo Benin nti no ye ko na sefa kakra wo ye ho ni sefa wo ho sika wo mo pa nti ye du ho no ono se French Gabon so ye French country nti ho so no but o Gabon for sika no mu di no ani Benin dia no na as a difference kakra wo but ye du ho no o mu kire ba bi ma ye ko sesa ayi ensi nya Gabon ni bi egu ye moto nti na ye di mu di ana ayi Messi work kakra no so ko ye no so no o e mu mai sika no mu mai de bia opo ana kakra de say de ma bia ne de ama nti na ye di na ye di na sheda nya isa nti boys da me no free Benin akra ko ye no taba me kra me bedu Ghana na so me tie say emu ba ko so nya me mi problem ni so bi because I say ye ni pa me nsa ne tadwa ni nsuo mu neze ensuo no edawo kakraka na obi ato no hutuma na se momoko na munnim se ensuo no se netie yenim yenim se ben bia ne ye adwuma no eta ho no na entene eta ho no ma ti mu ye adwuma wie na mkoto mu hutu ye po anwumre bia o ye dwa mu pra be almost be 2 weeks 3 weeks se de yenim ana obi an so an ka bibia ankyere nti se de ye ho ye hu bia ye ko na hia tare ye ko fia na ze ye pe bibidi ya na ze yakope ba bia da enu mu an ekonya sa na yenhye muko bre bi wo ho se bia muko dwalim ama hu se obi a wo free Gabon ho no odanso ni mu bi a wo dwa ono so buru bi oh ade boys ayi mema boys bi ana hu se da ebidim ta bedwadwa mu so as school for boys bi because I feel ho no free krom ba bia ne ye adwuma na nso de da no na akwano mu ye kakra anti na se ni pe be sha as started da kwala no school no ade hu se kwala boys bi ta om kwa de as ya no boto ade yi draw mo pe fish na se nsuo no fish kura wo sana kokoye nti kofaroche no om hwe me se me kama doctor se mama dua ama eduba bi na fe de ma hu se mane ne yi ene se mua na be kukunya sa ayi girl me ka se no tie fie ho a me ne no koko ware ya ko ware no won so na ofri office is office na plako school bibia Ezra 94.1 FM awade ani mu no me ni me wo fa no ni mi sisters no ko ayi obade fie na me fitia se me ma jose be ko bokoko na chiri na mabomba mu ye na ma shida ye no ho ye ti me ko en so no busa fo no eje me fe so kama sabre ne wani no o sata me na do ayi ko fo na chi fo na hwe mani na ma mia mitimi na ti kama bibia ha me na se ma trafie nso kura e ko be 2-3 years so ram ti fa ko sa me nya dwuma bia ne ade na me nua no so wo weekend no wata bre be bibi kakra to mo ti na wa she mbo se me nko ba bia na akwantu na ya oba physical bem na bia aye adwuma enti bra na wo ko eye Benin akwantuo sa ko wie mu o Gabon no na sa bre na wo ka se onua no mu wo UK wo ka se mo anya ne nti se ase eniema mu nye eni nti na wo ko eye Benin ho no ade na Ghana setine mu no wo mpa na Ghana said that before na to force and am ka se na me kokko check wo brekum ni sunyani do mahin kro no na me nua no sa she mbo se kwan bia so no obetra se me so baba be kan ho nti ade na wan twen ama wo nua no ma fa wan free Ghana nko UK ho connection no data no na nti se de ya wa buti ba ko embassy akọ pay wo visa ni ade no data na wo pe bia visa ade akọ free akọ Ghana akọ no mode
nti wono try hor ma se ko buja correction ma bia we kama we good a obuti ma boa me so wata ya ase na enyiye nti na ase me so me hwe ya na me se do me ko Benin no na ze ma ye nti hono ko nya bia I told you we ko to me kwa so nti entisi awade no kwan so na wo ka ho asem nti awade no so no me trafia after hospital na me ja ko me trafia be 3-4 years na me tipa ko me nya dwuma bia but na ma didim de nya me adom na de bia nya kra me di nti me sister na me ko to ne fie ho no na oni me sister ba ko so wo me ma me nua ba ko ba o UK na no ne ma yesu nti sa sister na hwe wo mo nti sister no be fa aba Ghana no be fa sister sister American asem no odin ko tra tema nti me so me ni tifi onya na me ne no na me ka je se ko bia so no me wara no because that time na me ni oba bia me ni tiwo nti me ni mabusuafo ko ne fie abrade sister kran ka ho ko se abusuafo no se mpese nti omu so ne omu dishia ne kasa mo oje pene se ne kure se oni mi akasa nti bibia omu nyintum ama me ko ye afia mamre kokoko kwanso anam ko ye nti me ko ye sa amane ne bia oba no ho de no Ezra 94.1 Ezra 94.1 me 2 months be pen oba no so free tama na oba be kam ho Kumasi nti me ne ti hol ma aka akra na yeko be 1 year fa se be sisia be 8 to 9 months afedi mani ana asa eya wisibisi mani so ya wisibisi me soro no para me ti mani a me hu se me hu ai ade ni ye nti banche ho na msa kokofo no chi ti bi kokofo no chi no doctors na before no mo hwe me no doctor panya no ho na fe no Dr. Adudako me ko me bisa na se Dr. Pacho Dr. Adudako no so okọ pension da ti ase o mo koto mo ho nyina na me afoforo ti o di machines de hwehwe mani na no se ikrache wadi ni yefro ti ji kura no kofara chi no manti ma hwe me o mo chiro letter ma me se me fanko abisim ko kakra no odusu yan 94.1 abisim doctor abofo doctor si bi ba ho mo anti hodam de koye ti abofo so me koye no so o so ehwehwe me di machine hwehwe mani ni adena o mo si da bi ede o mo so chiro letter ma me ko kwalebu me nyina no na wo ne oba no a owafo no wo yire ne na ekwa na se wo nko ana na wutu sa na moyin oba no that mani ne me hu ade ka papa ne bidama se 94.1 badu be bia se bitwa ka kwa me kwa maka ayeye no se me kwa maka se bitwa ma ka de bobo me nti me sha se foforo na ko gi ni abisim ni de me ne kuma bi wo wona na me ko bia oni me ko nti akiri first ayina me ko kwalebu ni de no bana banti bene no na koye data no bana so afi no 23 years no kwa na onwo da 23 years 23 years enti me ko kwalebu no so no o mdu ha o hwe ya no si da bi crash body ne be no operation na msi yo mate ya rasa bra no a ukohia doctor mo ka kire wo se wani no eye fra no honam no ye wo sei na mama asimo ya ka kire ba aduane kwa be ode Ezra 94.1 me koko kura mintimi no koko keke kura na mintimi no abranti afi na manya me ko be 32 years ti kwalebu ekopi kwalebu doctor no hwe ma so wo fa process mu sa ko bi so bodu doctor panyina ni nti doctor no hwe mani na om di machine ya no se kachi mani ne be no operation nti ko bobo ho ye that's Ibra na me di so se de wo mka na ti December Kumasi o mu ma me be 2 weeks na bobo ho na me ko Ezra 94.1 ko da ho 1 week nti 1 week so ya na operation ni nipa ndo so nti e du so na ya be fro na do ko theater na me kokko ye ti me ko ye no
me omi doctors ne yema wie no anam ka se benko na edi be 1 week amemra no msan hwe 1 week ni kura so ye no na sikasem kura so ho ayedi sika be ba akwale buru biam no abaya check up no na yedi ti matab no kura pa ho ti umbo be 2 weeks ansa na menya sika ko ti be ko ya na se doctor sa de machine hwehwe mani mo se kra chewe wodi no operation ye na anye yo nti gisi asa ye ofufro na mo se sa mintimi any mama mani fra mintimi because ya papa woni enya gro ya de pa mi am de mi hu gura wo mum se eni no kura wo ho se yedum light na bampi eni no ho se yedum light nere se wu na de na de wo se uti ne pempem na eni no kura ese ni ho na makosama pa wo de da so wo fa boache akwantu a ofri Ghana ekobo ye Benin eni Gabon abra na wo ofri Ghana ko Benin no na nani no wo gina so se brane nani no so ye kroje na so wo ofri Benin eko Gabon no asa na chiaba Ghana no na okuta yade be ya eni yade ena na ekura no yenkwai na wo fa boache antua ne ko bobo ne so wo fa yo mama yenkwai me da sipe pacho ene ti me sako ai omuka se memra review na me sako kwalebo no doctor no hwe mani me sako ya mu di machine se hwe mani na se doctor sa ka kire me se krache woni no operation ye no anye yo Ezra 94.1 Ezra doctor de menye 94.1 FM ache se wo mu be hya se ayo foforo a omo e de pane wo wadi na chi mienu ana miensa se de be ya omu ya wonti pedi ayawo no aha na yaye wa wie kura no yaye wa free theater ho adi wa ko ward na ko da wo keta so no for say 45 to 1 hour time no afi pa no bo say yes bibia ba we afa we dim ya papa Ezra 94.1 doctor ka say na doctor menye ano say ade na msi binti ba first one mu ye kura no e kuro no kura say wu papa ui ti bomba ni pa bema pa na miso oh nti na doctor ka say me ko dwino ho na me samra nti me ko me mo afi no so da ko ya me mo afi ko tena ba ya kunye bi si won ma ho na ayarfo no nyina tete em ko tena ho me tete me bomba ni bia mo hwia nye ye na me su asam sa no ban ka jete me ko menye me bia na nyame ya dum na bia we dia ayi ti oba no kan ya ni se doctors no san share me date fufuro na data absukra po de na ayi insurance no na insurance nya adwuma te se eni ya health insurance wo ho ha nti bi kra me ti bi sa doctor se first one mo ye ma me no sika mo ji me ye sika bo ya sa no mo san ji me na no se o na me se ye no anye ye ni nto sika kakra bi na ye bejo no o kan sa na me se okay ni mate ana o mo di be fa process na musa no obusa hye me di se menko kuma se nti 2 weeks time na maba me ba me mo am nti me ba ya da be ba da na de chi ya on be ya ma me ani je se me so me di sa emra no so nti me sa be di kuma se 2 weeks ti du ona oba no sa de be ko ye ni nyina oba no a enti sika fam se wo be kwa ba ahase no se na wunya adwuma efi se wo free Gabon ba Ghana no na wunya adwuma esi enya adwuma enti wa ya rehwem ene ho akone ba na ye oba na o da be me nyana o you can me ma no hu problem na me ni sa ba sa no me ma na so te be bi na chere na communication center ho nti me frɛ no aka bibia chere no nti na o brem ska akra nti me ko akra first one yi ni nyina the doctors de yi nyina ono na etua ni nyina o ba de say obi ma wana fufa de ono ko first ka ya de ba hwe me nti na me ni ano bo me pa nti ye be san ba ma be di be 2 weeks after 2 weeks no na me sa ko kwale buri bi na no ba me sa ko kwale bono doctor na first one we ye ma me no nyon ne ye ni pa ofro ono ye nti wono so mu ye wie no ani ye ya wo de be fa bi mu papa ma huna mani o huna mani papa Ezra 94.1 ni nyina me sa ko ye se kan wa no ama mu ka se me mra kuma se
anase me kofi edu 2 weeks abesa mra no mhwe oh enti yensha wa awade mu no wo wore eye wo yire no be bosomi enfiese na saa kwani abadie yi ehye oh me say me ka say foforo na me ko gi no a omuma madu gugu so ne ade wo wompania no mani de mi na oh na mia mitimi di ready ade nyina actually nkitikitikra mitimi hwe buku ma people ai bible kura na mitimi ready kama nti enu mu ana mtu saa aware ana mo no aha nti obare de taba mpa se me secret date am ko abusha bano ko yibia no a me se 8 months pepepe ana saa ni second one saa shasie but obano ani hani dia so obere dai nso wampa ba nti me tu ana mo apa ya se nyina meneno a nti second one so am sa ko ye no so wo me ye nso anyeye nso anyeye na fi wode man ko biem nti enu mu na me no ba na tena me no tena up to now na me kase nti mu o masai ma o oh me no before na before na me ye no me ba ko ina me ma me no bia we ba ko an sakra na betu kana no ti sabe ma wo ho ana ansa na wo be free Ghana ha ko Benin no Gabon no na wodi kan awu mienu omunya ya ma ana me yiwe no so na me share ko fie no so me no wo miensa na third one no so onya be o say 1 year 2 months na yare bi bebo no so yare na bo no na data iskase ko fono chi ko ya dubi a choma ise nkotobra ni ade ise ko so ya 94.1 bai ko bantama ko pedu iskase ma ntino ye ade ise kikum no iskase mti akura nu ka baby akura ka baby ti menino wo miensa mienu na kan de omo ho ti me no ba na tena se me chekia ko be 30 years ni onu ana atena me ho ahwemia di o wore no wo 23 years no 23 years onu ana atena ho abepem ne na ese eja wo mfie sei o sisi a me ko 64 years na o yere ne afra ne sei o fe na afia ampon wa ya de o ya de papa sofo uma de ntia me se wa ya de she 23 years na sabre no yeresa na wofa eye boache wen ifie gwa na bia be 27 28 years eno de ware afia na afia na atena 30 years ni a sofo wa ya de Bempi emenyi na be yewe Ezra 94.1 asamo all can story ni nyina no me de o madwene mu nyina ne se obeka se ema oba na dey eja me sa na madwene kwa ba bi o bi aya boy nsema dey ema no pa etwa se yetivine ne kasa na in fact ne she ni nkura mo timi o so baby o pa 23 years na oye so younger menji ndi se ena na edum so bibia ena de sa ho bio no so ye se eno nso esa kire busuan kro no ba ne free mo aha because o maame no papa no ene ni nua no de pressure esini so a menji ndi se ko beda so da di na chi ente che se ofri abusuan pamu pa anti no abusuan no so ye tuche ma omo nye omutu in fact o ma ya de se omo ahye omo ba ne de enkran yepa enti na megidi panzo se emofra na apia firi mu aba no nyankopon be ma emofra no e de anigye aninhira abre abusuan pa bempi wanka be oh mi anka be 23 years wanka be bempi wa yo be enya bro pa dia ye ka be ye it's a good foundation on this tatima oba no e na oba ama oba no so etimenya nyina so se die mi kuna ya ama me no minti minye bone nye de entia no owo mo nkwamo aware die me hu ni say bibia ni wono ma betimi atete aware apart from say obi betina wani gie so ana obetete wo no ha wo especially say obu oba eno die eye ade a ya pa ti mi hu ni say me ofaboache oma oba no enidaso ena no odo ne nso ena menye hwo so ye ne basabasa so ba bia mpe basabasa ena ebusua ne so boa ne kakra
ti na bi a yemra na aba nti ha no so ma oba no so ayeden timi ahwe no kama na areho we daddy amama makai ma sempa mre bia mekoye adwuma ewo obo ase mekoye order ewo obo ase na meba me pusa mani sa pusa mani me unchese me huni mu nyina mani nyina efinsu ade akyin a me na me hwe wi akra nhwe me hwe wi nhwe na we dey anie ade akyin na me ko hospital say bi jese we use spectacle ne back kan ne ade kika nsem bebre na ti wo ya no mu se omunim se nsuo we ye anase ne ato ye ho ato na ye dware ne ho akwani aba papa senti hweme a obehu si asema me kenye no krepa enti me se da say na ato mi o eno so when na ma specialist bi wo ho eno se ne ma me mfrɛ no na me nkohu no ne doctor ba bi wo bia me fini din kakra nya me mfrɛ no wana bo wo me sise ebo kiti bi ena da mani ni so na dwuma didi me no mani prunsio me hwini sone chese me nti kasa awia wontimi nhwe awia ewo si ya se de mpane egu ani so a ewo si kapre enti dedi wa huna mane over wache huna mane so many years na wa famu operation kura no enu kura nya asem ketsoa over wa bre na wa bre yen shade me pese me domu asukọ wo na kwantuo no bampi ene dodo no na sinkete pese wo mutu kwan ebi fensuo so dodo na obu ho a se ne ba atukwan wo fa ahia wo se wo ko Libya na wo kọ no wo fansuo so wono de wonim sa ne ba no wakodu Libya wo ye n'adwuma na so ba bia ne ba ne namwo ebi wo mpokura na se bi no wato nsuo ni mu o mo fa so no wato mu wawu wo me fa desert susu komu ni yem kire no akura tibi kum wo mo ne ho akwani aba yenso wo fa boachi ni case ya wo de aba se wo free Ghana to se okobobra na wanya ba bia ko Benin enu okoye ansa na Benin wono kura no wo free ho aba Gabon ho no yenso wo fa boachi wo fa be se wo bemu ha kakra mam na ukire yemu woso bu a wo ka na watra so be ka se ene ene mesuma ma dwiri pisa me ko Benin dia ene minim se eye watra me ko Gabon dia eye watra me ko Libya dia eye watra so na entesa wo fa me be se wo kire yemu pa akontuo no a wotu ye no hawo a wo fa mu no mayehunu fa bibia nka me se de be ya wo mo so etie ye no betimi afu afutuo bi afirim akontuo ni de nyame se nka ne kure Beni hona me koye kuto no 94.1 kuto no na very lucky am ofesu of bemensu enso ata na bempi nye easy se wo kwa bobra abefie ye kokura mpa ye dwagu no sosofo me yi se bi mu kura kwa akontuo se kura no mo bom na se ye nya mpa ebo ne ho akoniaba ebi mpokura na wo fa boachi ye bi na wo bia wo tu kwan akọ Benin Gabon na wo san na chiaba yade ni yade wofa kafra ensu asam na ye kana yara hosem nana o suninti na ka mbese bi bisa na questions o manen ko Reverend me question ye say emsa no free here kone de na bibi kakra on ho na emsa ne brother no nsunti ne dwuma kakra na oye yo ho no me pese otimi ekire yen Ghana fo bi omo ho koto wo mo say na omo brabo na de esitie de e wo ho ohu bi wo ho a na ne ho kire ne pa na o mobo aya wonu no ho se onya e ko besa babak na nso bi a wonya sikamba e bi kura na nipa ne da bonten me pese me hu okoto Ghana fo bi sa wo ho ana bi kura nipa ne Ghana ne bi African country fo bi so kura na ba ho a me pese hu no experience amount for fam wo sa akontu sem no answer my bab second question yo so for me that say that we can na kura kuto no dia Ghana fo ho papa mi ko tu bebrebe asante fo kwala bebre especially ayi Kurowe ayi kuna boys kuna for boys no mo hopa abi bechim bebre
bechem boys omo dodo no no me shumika dodo no shumika djuma no me ana binum so ayi machine edisi ekon ho no de adie ya wa mo pam adie ofa pepe wanim kakra ai pepe wanim yo ya be men susu wofa etini so wonye fisha no aduosia na yo akonto ko peni na gabon ko nim senko obefie di sika abefie so ode anifra na abefie ofa to so mayenkoi ofa ba che yanko enti me ko tu bebre ho se da so fo obisa me no oh boys ndi bebre ana benin so na ho no ase duano no boy shada nyedi nti mranche de ene Ezra 94.1 bi ya djuma nyeska no wi ni nsan ya ho so sa french mamu sa ho papa aha nti ho de se de so fo kan ni bi ho boys no bebre wo ha omunye oyi djuma iska obunya no modi no ha aha dodoa bi ho ni bi ho pa nti mi so anam se na me de simani so ni nti no me kwere ma fam akobọ sa boys no ya me nim bi aha fam akobọ mo nti tema ma na yinya no so botima boy di akoro aha nti ya ne se me ni me amfo nipa mi no kama ho a ye no mko Gabon no nti se de sofo kan mranche de ne bi ho pa ye beba wo mo abrabo no se de na abrabo no simtie na ye wo ko hu obi ase wo free ni kuro mu ba no na odi anika se de wo ko ye ne hu odi ne nso so obi wo kura se bi kura wa bodam wo ko hu bi sa wo ne hu akọ ne be beba so ofa madam akwa ba biem thank you say de esu bi nim na ye nko no yo sa du be bia na mra ho pa na ura hu de ntia oh say abrantia masi so pa me chisa me ko fo bai kura be kan me ho na are ho se bue o se ni pe be ma bia so si so na o ware a o se be ma wona ye se wo ya adwuma hwe wo ba no ai na obai onu ne ai se wadan be ma o ya adwuma hwe me da kura wa so ro pa nko dwuma because before na me nua no ono ho na wata hwe me no that time no ono ware aha nti akiri a oba ware ya se wo so wo e ade no mo na kan no de boama no anti se ede na first me tisa na so fu ka bi se abusua na em se oba de firi mu no Ezra 94.1 ade ba kwa me kan se Ezra me ware wo ba no Ezra 94.1 uma se ti bia na makomi nti na ase se le wura ho nti oba no so firi ofenso kokote ti uma utimi ekofenso ne bia wasi me ko ma me ho aba bia na otwe menu wonya na otwe na data dan ma meti ase ne ma me epam no ma no ba se ko na be ma no oba fie ene be sere wo be ye ho ade Ezra ono kura de taba me ko fie no kura na busu omo busu apanyi ase wo kan ne se mati wo manim na ni fie ha wo no ni wo fasefo ne na na bebre maya bebre wo obohu na obi ba he nachi woni ni dikuno obohu wo hu se ba bi abusopanyi ne ka asebo ekire mi o se ba bi wo dui wo hu se maya bebre wo mo fie he obi abaka se ye ba ye ana ye besre ababa wo fie ha no aware se me nko an nti me ka kokoko no kura no wo ma shara nchaji ma yibia no mi akasa me ko na me boa me ho kakra bi ko so ite oba no so no oboa me papa wafaboche ye so free so no wabo ba no abaso oyade pa ye so free so no na sofo ebusa revenue busa se ye Gabon ni Benin na ukoye no uko hunu Ghana fo ni bi wo ho wo ma sitire mu ti se ne ye hwe se bi mu ko hu se bi mu obu wo ha wabo ba na se brabo ni ntino ama na brabo ye basa uko hu safo ni bi wo Benin ni Gabon ho no o de bebre se da me kan no e ma ni mema nyina nyi se mema nko e ma ni mema ma wa ni gadafo ma tukon ya sabi wono ma mu yeye enu a obitimi ye ko ye sanu mana na
Ezra 94.1 wo yanko ba dukrum anso na ayedi wo yanko ba dukrum pa because if you na tibuno na ebirum ye shan na ye no so na ye saa nsam na because ye pay me ni jerikes no aha ana na ebirum so tonton timaban de de kanea pa mu ana de ye de hye ai kanea be ye fe bobo no aha and ho say hukumo for no beni for no o mo to papa o mo to pa ado mu ni kanea oh let your hot dear bat sakanya ni de o mo sa pe especially in koko in cross no aha ana won so no market base wo hopa nti ai boys bia na o mo to sa ntuma ni bi no o mo de o mo ti free krom ko enkurasi bebere ko di bia 2 weeks 3 weeks ntuma bana o mo sika de bebere ntuma ko abuso mo ti mu gana fo pa ma o madane benifo obi abehye ho no da oni ni chikura wo ya de 94.1 se obu ha obaye no fita se no obaye no abrabo boy ese ko repeat no ko se mbale chi no ebia abahye no onye sika ko de no guti no ebi so ma so biti bi gwa ware benifo ni bi no mdo makotena omunkura se no nti tembia yankofo nkura se no mba obuti bi ka se obuti ko hia Gana ni so kura bu kura wode Gana kasa bi sala se kura no wanti da ho no kasa na ase watini ye pa se di kuro kasa nti kontu de se sa wo se nipa bia wutu kura na ko ba bi na se wo ko no ade a wo di si woni so no en na se wo hwe na wo ye aso obi wo ho no ma ensan no ne masam ne no ma basa bebiri na wo de wunya bia on da bi me de se bi before no ameka se be school from beton to force no be me nam before am no ko be ayi ko to force ni ayi se no ensanom ni ade se me ma fa hye me no so because if you me film no na me ma me ni ba ko ye sofo o ho won ti na 94.1 ya mi asam na ti mi kakra na tu ko nyina na akwa asore on one said the bu ho a etimi ko asore na akwa asore be se sie ya me no ka se de me ko asoro pofro asoro ba ya si ya de me ko second chance wona awko si ya de wona ko asoro yo na wo fa boache ya tete bida se wo bi wo ha wo firi o my Ghana mu se Libya num Benin num ne Gabon num a na o mo be pie so wo o mo firi o mo be pie mu o ko foforo so ya na ye wo mo ayaka de na bi nko so wo Benin ne Gabon Benin mom de Bedi dia nyame ni se wo be for say go ka obi bia enko ye kro no sem ne ayi dia akoye nsanom sem dia o mo pe hoho no mo ni etikama nti se wa ngasa no before ye be ye osaya kaya dia ne firi wa ana wo se Benin so no ani Nigeria ben Benin ufi Benin ko Nigeria unya street car kura wachara pass be between 2 to 3 hours obodu Nigeria ti na boys no ebinum so tibi ko Nigeria bob brady bo horma na omo pam bags ani ade bebi omo pam Nigeria no de ba Benin na ba beto ti sa na ebi wo reverend bo bremu kakrama uncle wache se wo ya me uncle nti Benin ho no ana akoto ni ba bia na wo ni nyina no uhunu Ghana ni bia anama country nti bia wo yare na nka wo hwa yare no ko wofia ka yare no ntimi enkuno ana enye ne de ye no wankasa uhuni pa no se ne busuani ni hantina wo hwa ana so se obi Ghana ni bi ewu wo ho no mo wabetu sa kwa ni pefa zuwe de atofuwo se ko wofia ka ensi uhunu bibisa Ghana oni Ghana for them who say be we especially ma no ya hyewa adwuma no people be si bra wo ho bibiri ho asantifo ma ayi krobofo ma ni chop ibi Nigeria kura pa ho so kesi kakaka no Nigeria for Igbo for ma no bibiri ba Benin ho kura se Benin o friend o musikaro sefa no modu si nara no iti na bibiri ba ayi Benin ho be yesa no mano
nti ahye ofo man de mu se man kukura mu be miensa wo mu wi a ye fia na team no so na ya ni Ghana fo bebre tinti ye basa wo mutime boy amane ne nyina no obetuma describe o ye Ghana ni en wo free ho na se wo mu a e ma dodo no a ya na wo mu free Ghana eba Benin ni Gabon a e ye be si brabra no mo ko bo dodo no a ana na Ghana fo ma bi so eba ho be fa o se ho no na before pa no na ayi chain na de gu mi kupa wire no na ebi wo ho pa nti na Ghana fo ma ta be fa no ma wo ba en ntuma ne ade bibiri to bo ogura so obohu na later na obohu ni krom ni Ghana ni no wone no na so nti ni I show for mu de I show for remember the who's a taba me about 2-3 years like the Benin there ma be me no asem yansa na me hu te so mawu eti me pese me hu ekwan a de na lady to omuwo no se na si ye what did omo yare chei sa na pese me ana o yare a want we nyahwefo bi bibi sa na pese me what did ana obeti ase nipa na wunu makona yi omo bro no muti so no nko na yen so ye me say na me tell muti mpase akwese nka muti kumase na wo ba bi se bantema aho sad na me na meti ana ma no so no mo ye sa ahye wo dwuma na ye no so omo ya na omo ntampi kuru pa omo pe bia lungu sa no mo ti ye omo boy ma ne se ye kwem ni Ghana ni bia wo no e ba sa sada na nyina obi an kwa dwuma ni nyina ko ba bi kuro no na yakobo mo na ya kosie no na obi akọ no ba bi makosie no eye Benin na se Gabon ho no Benin asem Benin na okan Benin asem na meka se ho na mta che kakra ho na mta che ya mu se me ahye fo ma be mi no Ezra na ofo bo twhwo mu na wo mu mfie be sei wo ma na hu se be sibra ebre na mu bobi sister ba kokura no a mi dika ko na ye no se na o mienu ai o mu se one ne mbakura neti o mu fie no between 35 to 40 years ebedu enu obo be sibra bra ne bi wo na say I money there you are a special club for no you guys be bo kura 17 18 19 20 na wo mo e bit the wo yare say you guys no mo yes I money there you wo mo na eba club for man panyifo no ana ekofo wo mo na omo do maba na omaba ya adwuma oji uba omo do ba omo charge wo omo ana be pe dan ma wo na mo akotata no tiska adwuma bi mba bia no omba jiska no nti gise am say total of amount bi wo ho ma omba ji wa asa na omo jama wo akobola obura sana na do no aye no nti ede na hu se we de oye kroboni we de oye ono mo kakasa na mo kasa ni bi momu ohunu krobokasa no se obi ka oye yi kakra wuti mi se obi ka krobokasa senkran o se nkran kasa no ni sa krobokasa no difference kakra wo nti wuti mu se we kroboni ana wo se sata so na ye boys nti na ye nyina egru ko ho kakra ko hwe maro mo titi wo no ogo rebi over watch Ezra 94 na for bi o kwa so na afedie wo ko hwehwehwehwe sa sorry o kwa so da no je say o nya yi kakra o ko re nprezai 94.1 o say o ya gane ni boy o mi adwuma no ama o mi adwuma no so o ya gane ni aya na 4.1 o mo bi se wo no ba o sika na untua enti yi se wo sheda pa de wo bo ama na bia o ne ba fada mfo ne ze bia won na keka ne ze bia da ku bi o ma o kwai na wa ba bi ba ku bi enti e free ana utua o da bi se gane ni dia o kwem ni gane ni dia but e bi mu ho o gana fa bas bi kwa o mu jiska o mu tueska me ka wo die no wo die me je se mi nyage ba ko a se me no mi nyage gana ni ga ba ku bi na we kama o e fere keke na nufu yi ni etuo ni sisi wo kama no nyini be between 1920 ho be no nya yo ge no ye kokwa na tuntum
That's a chocolate color bisa. Say we taste no meboa. Oba na have one jwa ubo ko bi di say. Oba. Aba. Hello. Na have you this as okay. What? No anyi no question ba. Na obi so pe kokko. Enti wo fa bwa chisi wo pe chocolate. Ozo nua ma mo mpeso obeyi mi question na. Wo fa bwa chire nsem. Na obi ba wo se kokko. Ye no fo ni 20 so. Enti we bu se wo fa bwa chise. Ne de no tuntum na wo pa na se chocolate. Ama se ye na ne tu susu so. Ye se ye no fo de ompe. Kitin ompe. Oh, me akasa no ma sem ma nsheta aje papa. On za so kakra no wo mu. Aha so okọ na no kire no. Tinya ba ku bia ne se. Anu ko anye di bia nam ko no. Sa. O ma ana won so no me be fear am tim no ye boys boys be 5 6 ne ye dada ba ko. Etimi ko frɛ no. Ana that time so no telephone phone no ko na akase bia woni obani di ko ti wo be ye so fa moto omo nobody moto na eye ti say trotro this time hanu abubo ya abai nti wo ko horma munu ya nti o ma na wakutwa ho ba ku bi na o ba tena ba bi na wo tu ba bi ba ku na mbeza meti asese ba ku no kwa na wona na keka se woni neti se wo mpena ana se wo di twa wanum for once bi wo betu ba ko fa wo bi a enti wo kwa na wotwa skase ne mana sana wada kaso wo se me dikaka se ma pa ifo ko fo bo ba o mu ye adwuma ma sa ma me fo no e bia o mu tibi charge o mu ti amount no mu na me hye danim nti o mu gye o mu sika bi ai mudu nti before we choose sika we dia se afi de why free o bia hye wo so bi da wa wo ye adwuma but me dia na mo konya de se me tibi ko fo bi ba abra horam ko hu no abra met ba say me free there bi o ba me man kakra she no sa enti no afa ne sa ne neti ebua me paza again no ana anya me ko aso na me yo we say wo ye na dwuma enti me last we say enti me kwa na me ana o se hwe ana say wanya you will ba yo na se be si bra no su bo bi wo e bia problem for problem jamaican krobania wo na dwuma enti uma wandi bi na makutwa mo kakra na mabetem ba bi na wo kwa na obo ho ban de e said na mu ile ko o fa na mi e na mu o na mi ya mo ho ban data me data kura na ko dum kura am say me nyosho na bia ba wo na bi ma yo data it is am wasam na me ko it is 87 88 89 ho data isaiah mun na mo Benin no nti ko do brand kura chi am ba Ghana ya na bu se e bi wo ho na yare de na bi be wo ego a say yare de yare say yare ba ya che HIV so ba che ba data na yare adwin ho ba bia wo de ne ye ntwi da kura na no kwa na wo so adwin ho ba bia but wo Benin wo ti se se na wadwini ni ba bia de anya bia wo kwa baka se anamu amutu yade wa ha okro bia wo koso yetimika esi kro we de wo kwa yade we ne wo so nte ye ya hwe wo te sa de ni bi nka na Ezra 94.1 Dabi me de and them say na as a masem no ihye da nyem ayi ni nti no and e boys ya na because me no muti efie okuto no we obi tibi ko fawi ni following week and 2 weeks that was sakofa for sa omo so ko mu twesika nti wa ihye for ba ko ti se de me konya ba ko ya na tebia me ya me ono no na me ko nti boys de ono mo so do no ko wi apatashi bi e da ho mo so apatashi so de no shit say you know na so di bi kakra ka wa no ho no so apatashi pa de nsa pa de mi agasa no mi si so mi wi school ni adi nyina beto ntofo so nyina boys am no mo nanti ya do no no mo hye da nyai ade wi fu ni bo mu tuto obo no ma petition ne bi wo mi so anam se me no aspe America ka se asoro fi ne me nti nam ayi hata me se na bi ni wani so ba na fa twa wanum kaka na no na e wo ho akwanti ozi de wutu a ede a wutu otimi wai yo sefa ho kakra yo edu sefa ho kakra ije na ma ko yes ade no so
get again because onu kwa ni de me fa no a na me ma mfa fo bia nka ho anka ho biem bia nka ho baby eti bi kwa no baby amanya dua me ka oban yase me bisi so nyina ma me nsape na me no machi o mabrabom sa mienu na anu omowo ye no edi kan na sa na ofri Ghana na ne de one ne ti ene so won fa bani dia na nka ho so so nan nya me nsa ye nan se be se me be ko bani na me ma mienu we ma mienu Ghana makayo ampa ora wa kan makayo je nan dia na ye mi o fa nka ho e nan o fa buache akwantuo mu nsem makosem tumedie ene wasugusu a wutie ewo Ezra 94.1 FM Ezra TV se ene wo fa buache na ebo nkomofa na akwantuo mu abrabọ me enei akwantuo ko ye nti na ni afra ama ese ne eni ni mienu nyina ehuna de papa bia sa ene makwantuo a wo free Ghana eko eye Benin ene Gabon na Benin pa ena wo bo ebra no wo ensuo mu okodware ye no ensuo okodware ne ene nani ni so ensunsanso ene no bempi ma de ehuna mani o jamanye easy enti wo pa na nka wo ho what say na obase wo tukwan akọ Benin Gabon a wo se tutu bra no ye fa bi ma bi firi ya kobo bia obepra ma ba akọ ana bi ede na me ma me bako ni nyina no eya ho kyere sa enema bebre ekosa ati bia ni mu Ezra 94.1 ame ye nan se me ba kwa deze wo dem kwa me do betete wa me do be fan kra okra wonya wa adwen se obekọ enti no ebebre enye ne pe ahoche na ya na ede nipa bebre ekowie sa na bebre nso ye wo man kasa no enne mipewei ochina mipewei eno so ma utimi kowura sa ti bia ni mana se wo ye wa adwen se me ko ba bi akwaje ahomeje ni be ahoto nso ni ba bia ene wiase aye wo no ahoto ni ba bia ni nyan so be show ni o meye no aye oni o meye ne nyame aboa na ne man so aye den akoso sansa kwantu musem de e kan de animo enye ize kura so bi be kan de a wa kura wo besu obo onso so ahokyere kura ya na de nipa no ekowie ho no mo de obedie be bia obeda enya asem keto mi tu kwan sei na meba airport onum na umsi o na wan fa bibia ama bibia wo de bae no wo de ko na mere kura aho nso so no Ghana for ni bi wo a medem ne ma ye de ma wo mo na chese sifim because bo ba ho no onya adwuma nye chese emo ye di ama no bo ko pese oba Ghana nso de ne bakra no tini enti no akwantu mu nsam de areho he de ofaboachi akoto na ama enne o tini sui na nyankopon so de ne de bia meka onye mistake da enti no de obeye bia no aya na ye se anka masa nso a ebia nkofa boache ken kwan da anka o wife ye friend is efiampon enkenen ko hwe nka hu ofa boache sawa hu ade ayi emranche me ni na no muka mo ayi kamo ho na me na me do mi na so he tukran no me ba ye kwa no mate se omu ba kwa ka ba bi so omu kwa no se me hwe ye kwa na age na me manyisi omu nyina na unu se omaka baby no wante de no oyare anase wante sa me no omu nyina fi Eastern region ti want one day bi ayi me so ayi mani fry na me ti radio ho na me hu se ye wo blind association e wo Kumasi ha nti me tie na me hwe baby o mo na nti bi no mo na ayi meeting nti one day na me baba kukuta me say ye ko meeting every 3 months bia ye ko meeting wo prepare assembly wo side ho mo nti one day me na mo na me kukuhia ba kuna no ka ho no nti wono na obom sa amane no de ono so oni ni kodwali nso mu wani ono so ni fraye no to ono so na ni huna de kura ono ni de no wono so de sa o si doctors de ya ti achi na ni ma me no busuano ni sika nti wono so akadem za
nti ojama enye easy nti nyame waye bia ma no wo hwe ono nyamwa wo senya oba kokodrufo ya santoa agina nachi amenne ye papa oda so ti ase wo chese okoba ya adom na enso we de ba bia na mesa etu wona omani omyare bi edrako mane sai no mesre senka senia wo ka se ko bagana ena ko muhu ne ntema kasa problem se no kama bebre dia hyase wotete ho ene wo chena saa bu kro ye ka so onkotwa scan ne yenhwe nani enkwamo ano ba bia adu ensoso no watwi nani ena ote ho mesre eni die enipa wokanea akwa no medical aka eni akwa no nipa dwe ni nyina akwa na hia bedie ehunya pa ya ni no ehia papa because se sie ya kasi etu amika Mr. Boacha na bibi sisi ni edwane a obi edwane edwane se wati ase enti enye yize sa mi se me mamoto mabrɛho na nso no senia mani bre ya mani no bibi to so me hwɛ ho asɛm de kae no mesrɛ sɛ ade bia sɛ pempen so a utu ho na mo na eboaw enti no mofa Boache kafra na o wife nso mesa bona basu biem se manyina so yensua na yenye saase kwa mabrabo mu anase ni be ma bi tu anamon na se nya tete a otete wo enye bro bi no ode bu waku a mesre yentai be ma nachi owo mo nkwamo yentai nachi na nkopem se bi nyankopon be frɛ wo sa na nka me hu ya aware esitie Reverend Boache ena empempi ne meti se bebre no mu tu kwanya eya no mo ba mo na se beje mu nsemu nhira e wo saa kwantuo no eya na afutuo be na mo de ma wo muta to be frank with you say oba me nchen na ka chem say oko Libya ebusa say wo dey plane na eko ana mo de mo amoka na eko maybe say a lot of questions and sana ebia me de empire bona de atawachi enti me in particular no me strict about animal because at least you hu enema bi ne yate enema bi enti ansana obeba say otu kwan no me try say me no be me yes investigations ni nyina dai ahwe because enipa nkwa ehu hia na de etosu bi wa besa aka bi oni ye say yes swimming no ya manfo de eye no me makodware nsuo mu pen enya brehaziada enti me krade satam na me teenager o ti me na me obekwai nti yankola kodware nsuo mu enti wojunso ahunu saa emoja no ewo wojunso me de ya mfa na ibia serious enti me yare ko city hospital satam na wo friend say stadium hono no sports hotel ni opposite no hona ne wo timinya me yare kakra na me kwen no me yesa me nkwe lab ti ekwe lab no nurse ni ma me pani pa na ni afi na okoy dai omo e de lab no ba hwe say he abrantie kama say na brehazia na wo free hin na me ka de kire no adia maame ne ya besi ne ana manage pa maame na nkasa ne tua sa aka ne nyina ekototo enuro bia de de breza momfa ma no na wonyini a ankoye problem de amfa ma no media na misanti minim maame no ade krona na de o kan ho asem ne bebre ba say ne na mahu say woman no she really helped me to me ma minra me nom ye any 1 month cry ena sa ne ma ne nyina de etwae enti dia masa ka bi onso fa papa em se Ofaboachi asemu mehu se enkrofo bi aboa no pa aya sa enkrofo no ye twasa ye yi o maye pa ne brother no ene nense onum no ene ne yire no so no omo aya de pa na dia toso ebio ayese ade a mehu se esevu Uncle Boachi no ne se oba no okoye ne ho ade no because eno ne ade a ema abusua no edai agie ni etum ka ze hey awura
onye mpra no wotwi o eya aware na akofa asemaba enti me bisa se emema no ne a emema no omne maya titatare dan ho ne ntokromu no se sabi na Mr. Boache anka Boache ekoye ye na kasemu eba ya eka hina obegina enti no se wo ware a fa amamre ekwan so ene ekwan a etini trudo na omo hyehyehye nchen no omo hwe na di assemble de bebro mo Wafa Boache madam ene de waka nsempa obu ana yenim kura se wo free Ghana yenim so wo kwa akobobra na tutu bra wo ka hosem ene pokura no kuso wo ka wasem se ache obu pokura na ene pokura nam so mo ate yade ensu na yedim enam akwantu ho nsensem ya obo bache ebi wo ha o de beto yenso ana ansa ne akwa abedwafo amafrefo abem de me kana se ai na so foka yi emano no mukoro na wose ubisa stay bitimi question say obo hia mane bako media minim say samba ya na say mu nya no mu panyi fie so na no mu okohoro dodo no a o mu nka o mawofo sawo oh se de minim no dodo no adenka mama ni papa be pa na wo ne pa abaya afi na wo 2021 22 obehwe mane bako ko bu sabra boni we dodo so bu piskanti emma payipo na mo free e kontu be samaro to mu ba 94.1 am so mo boys bia o any guest dey yi nti nti boys no ne pem an bi e mama me foro na o mu do mo ko mo nkra mo foro to bo hu an say so ba me ne bobo ho ka tuo bibia mo eni ti na o do ko ha no na charge wo se bia mfa se bia wo ye adwuma de tete sa sika no ka o bo no so pene fa so nti yi se wo twa sika ni nyina wie ansa no wade ho na wo fo kwa die wa yi wadwuma sa maya no mo sisi so dia die se na wo se boys no so group fo no wo pe maya no mo fusisi woni ade no tie de ko fo sa dia ani jai dia wo peri bi na mo pe ndi wo ba mo fro kura na emma no fie no mo si fie no ho tintin obia tene kwan no eso dem se obi maya no mo ba fresh na ye no memba ni tibisala wo kwan no ebi odwumra sa ebi o baba ko ebia nipa be 15 20 ede no hwe ni ese akoro mudi nti Wafa Boache reverend bempi ede no 20 o baba ko so sheda chesa edi chedo na say edi how many minutes ni ana hours now esa wo no wo ko tuo sika na wo ko sepe ho nti wonya de say de wonu ge pa ko wura de ma wonne aha nti ani ama mo time say time ni de say wo ko nya na say wadwen wo so di say ambassador ya na wonche papa ti wo release ya na obana afa go wonche papa sa na meka no nti go so me matete say obi kwa akotwa sika bia ye sa ene ba sibafo ni bia kwa akohye mu a ebia ni sika na kire emre dodo a obekro enti wo ka chem se wo monche no na se there be tab na ye tab na ne wo kuto no ho no sa ma no bi adwan o se bi ni bebre di nkomo wo mo ne wo twa bo bi ato ho mo se hit and ground na wo bewura ho no enya de obetima be 20 minutes kwa wadem ho 200 20 ho mo sika omo 100 cities 200 pass ka ne har mo 200 cities utwa ya utwa ansa no wura dem obare no wura dem ho no aha nti wo tie ya wo ho sane wa no obana wo of panasona nti ede wo baba ko nipa 25 kura wo chimeje se wa ko ku pisika ani bebre so enya ho yade de maya no bebre ubo frost ana boys ni eura show pa nti de bia yi za ko tata sujet so ansa tsa asma so wo bo tra sujet so ba ni ubudi go batino bu kan nyina kire sa se ajba ne de nye enti ba ya wasi so a won ya pa ko se ajba wi na da chi be me bi hu na so so warwa na da bi imu owram se ajba ne de so na fi man pa ifo no bofo mu ko also wo mo sa man pa ifo no wo hu se ono ni ba ye bi o sa man pa ifo no so wo ma wo ho
amma panyifo na ba ai Ghana be fa asamba ya ndu mu kono wo ma de so mu na wo ba ne ba ya adwuma we wono wo prisika wo hu ka ba fo wo kudu ho no wo ka nyina ono no so di bi atoso a also de faso onya so mfaso enti sa maayo na ya no ma me fo no mbefo mu no omo ye gabona se omo ye beninfo ana omo be Ghana fo na se Ghana fo na bi na Ghana fo club fo ma panyifo no na ye business wo beninfo adwo no ya no o se ko di bu akura no so no ebi ni ko ibi ho sa ko di bu ai abijan ya de wo so ko twem ho ana oh se ai edi nkombo eni na fo bebre ebi ni firi na ebi ni firi ai ko di bu so ba beni ho no ti na mu di nkomo ti o so na mani o mi ye bi ho sa eh se ko di bu akura de o kura de sa tutu ayi no o kura dem se Africa nya me se o kura de sha si o o de sha si first Cote d'Ivoire no Cote d'Ivoire o tema se tam ai fufu monyi tam no sa tam no de na gara fo ho papa for ai president be fufu monyi wa ka ba mi no oh that time de na gara fo di akoni abo ho pa na sika so ho nti na gara fo ma no ko ho pa gara fo ma no ko ko esa adwuma no aya semu aya sem papa na wo ba na se wo hwe wo fa wache manu ya no mu fa mani bi free Ghana se wo hwe no mu wo mu fie be se no mu yes I was a teenage from 17 18 up to be 25 ni abefo mo ko say Saturday dey uja hu na uja so nti enem na ten so mo pe maya o uja so na se na so pe bi ofa na mami pa no be photo wo bia wo mi ni nufu ya yi de ukwa obenye bi de na so unye ti se da ba ya no yo be na se mo pe de se bi ojire ba bia gina so bia ba bia soso remember de so bia pe de nufu si o oba wo kura wo pe na se wo pe wo ni je maba ho mo ba so oba kura wo pe wo ba wo de se unya wo fa unya se sei maya de o mu akono mum na de na uzo mu akono oh obi na kire wa na se sei we de agoyi wo bu se ba se papa ai asu se asu manti na papa mi ana pe mo ho no frɛ mi maybe say who said o 7FM ay how so before ko man ko kama o fa man ko kama se bi and again o husu program who says that na me nyani na me da hu ani so na me kwa mi bu se woni ani na wo ka se man ne ho akwani aba no ana wo hunu ana wo si wo dey say se me mani me ni wodi ko ba nyina maka che se ya fa wo me e be to bi kwa mu enti ma hu ma ya pe ana ba ya wo na ma woni nufu si wo so de ya hu bebiri o na ye de na wo hunu menti ase mi che se ma hu ma ya pe ana se me mani fra ne adi kwa ebi ye refafo ku kura me kasa bi mu akodoyi ye wo ba ya bi wo ma so ni fefra ye no committee ye hu bi ye hu bi ye no me di ko ne ade ye kwa ba bi ye meeting ye classroom nti bo kura pa ye kwa sufo nko jana no abisu nete nti abaye bo ha wo ko tani chia wo ne kasa ne yi kura wo se no fuezi si wakama afa boache de na uhunu se no fo nti o te won chen keke no na se abaye de wo fa wache mi tuwe tobo bempi te won chen wo fa boache bempi te won chen ti se de na wo bempi ehuru de mi hu so wan fa san ko so ma wo be de wo etu do nsa so ne ho de o de bi se abaya de wo ne abaya to wo e di ko mo ne ya de wo do se be ko kakra ba ba chen kura ni bebre de nda ho taba enkura ni bebre de wo fa boache se na wo kana no anyway en guess no abaya wo bebele ai ete de na wo sa de no dot ni nche ni de ni sisi bo sa ti wan ko so ahwe a enkonya na ete so no ben wo ba de to a ho betima ho tare no pa nti utimi yesterday mi na wo yesterday na wo ye wo ba bo yesterday na wo ye we Reverend Bempi enchese na ne nsa akokana wo hunu se
bempi ni pokua ne to gire so da bi won hunu sa enti won sa koka ne say star be na ya won sa koka ena be se mi hunu woni ni parent won ba ase woni di agoni ya ena na so fa wa cho sa koka why smart no so Baba Bache, why smart no so na wo do hunu so ni nufu ni gine so o say o so mi se de say o kaka no ni bubofu we ase agro ne ya bi so na tari bi ase bi bitaro han mu hu ndi so ese we yi de opa ya nti Ofa Bache bibi tale he mama mi de awreho asa awreho serious wo dare de nyina ntimi kwa ya awreho sa so ye ba sese na wo sene kakra no a na awreho na ebi afiri na awreho ni shemu awreho kum nipa wo ya say ya no besi dia mo odofo bi a mani fe yo maboa me komasi abonti so apa wanu nyansi ye cause baby odun koma no kura du no kura ye no kwa say high level na ade ye ye ka beda o mase unya nwie magene ya ko bibi so de magene ya ko so no ye say emsese wo hwe omo a situation na ebia omo meetings kono sometimes they want them to feel free, maybe play around and that kind of thing, just to maybe release almost stress and all that thing. It could be said because baby on my meeting, me know the going to church almost share and kunyana mane tata as they are talking about, you know. Obiansu ni maybe in so a woman. And then maybe for security reasons and maybe other things. And I was as angry for maybe most of them, you know, almost lonely. So to almost kusiana, almost a person ase, almost nejeje kakrebi, fifiro mumu. Ebi asa opportunities ni nyina de honom de explore ani ma ni nyina. Enti maybe ebi almost mutie no. Ubi no ma de kronti asa ne na de ti ma yam fa na tu serious ma yam fa is okay ma tia se o baby a woka no a ofa boache betimi a kire mu de woka no so meti ase pa meti ase ko so munim se obi wo ho a nani na efese de na ofa boache ke se wo nyina no na nani fry ene wa ko gabon be ni apa ama nani efra enti sa rewo ni bi besin mu nti se wo mu kohie mu sa na se we twa no ho we yese ko rewo be hye ne ma enti ene obia feel free ofa wa chebe wa feel free no correct ani ya de yam yanim ni ha dro me de mi story make ya de na so even ye nyan kasa esa mitimi obi de da so me de kra na mi su ama no mitimi because last one day be na me obi na before them until na program na 30 pa na me ne bi su ko ho no mo driver ni a wo no ohwika ai pure water bi na wo de ko supply wasi one day was sort of two car na free abua kwa woni ni mate aba atwa bes afa mamponti ko so abesa ko mampo ko supply you what you see any wo ba no a wodu aboa so to do hu ya ne se na ni so ye ne bisi no eno ne de na glaucoma no sa eni ya de glaucoma no mama ba wuti mpawo wo honam nyo ya woni nyo hwe mo ka ye bia wo tu ho na mo nti maya me kra se bi sada ne de ni ya no nti wodu aboa so to ho na wo se odu o so break down kakra se ba ya wuti osika no ho de kakra no a no na ni se bisi wanti papa kara anzamba no kare ka ho no so nti ya ni de asuro bia ne de se de esi paso ba abro ya onse ya ria no dodo na ho a onse uncle Boache die ono de ndie eye external ayibi na kofa bai obi ho a eye hereditary aya awabusuam ahawo mojam and you might not know when a friend say ebi a wo be kwa kwato sa ade no but ade ba kwa bedwene ho pa ewo uncle ho ne say ofa Boache say o ho na uhuna de na wo nante koba wo yu bibia na fei de sa de krona etimi atia yira na akwate se wonam sunu
ohun afese say no bibia ni agese obi na edai eboa wo ohun sa ade na serious enti de meka chetefo ne say etwase ye anida hopa ojama Reverend as a pastor ya ne mwanwa sesa uni nipa bi edi nkomo a enye anka boacha sem na meka obi ohwo a o mano precautions a onfa ni serious onfa eniema bi serious meme ya cautious about animal pa bedan na watimi asori preko pese ensuo ye da ha no yi minim ho hwe se obi kura de DDT akogumu baabi na etene ba se obi akoja ne nan obi didi onfa ncheme agumu wo baabi na ode ba se de na baabi ensuo na etene free ba na de na ekoso ni tiri ho wotimi sori preko pe da wa woro ho se wo woro ho da wakoto se ensuo num yekobo nsuo nyunu se mo bi wo mu a ebetuma wura ho baabia ekwan da oho ba bia kwan da bia no se moa bia da e wo sensu no betume da ewra mu eti anya very careful ewo ya life won ewo sa anima no se ye jeja ya ho sa no anhwe ya na bibia da ya wo plan ya kwakoto na akoye na akoye da dwuno za desoa abeto wa wo so ene wabusuane nkrofo da twa ho hia it is say on pass yenye very careful our your life on ahwe ya dia ho hia pa wo boache Reverend Krama makai asemi ensuo no amukoto mu ewo se beni ho no a gabo wono a ene se bi edi anifra besue wo so no motom no na ani ne tesei eni no na da clean na ni ne tesei kirikire mu mehu ensuo na ensuo no oh yensu a eta hormone na ni no anye efisa ani ne clear kakra na ai yana tebia se ye adwuma na hu se boss no ba ho ebeto ai drawa se de no mde pe ne finim finje nenim ana me kra ye de kra de tikra se ama etimi mi a kofa problem bia me ni o mi aha me ba ya me ba kofa no che o me hwa mi a liter san ba yi a che se ye dwel mu no ye dwa mu be na otwe be miensan ko bosome so ansana edwa na dwa because ye koda na dwo no na dwo be ye mo so mani ni kamisa na de ye se adwene nko ho ana bi se be ko hospital wo gamo ho no so no wo mo so ahunu anka chem se bia enso na kodwale mu no konfo no chiar mu no be kire me bi duo doctor hwe mani ni ayi no obikoye me first lab no ba ye no na na krachi enso be na okudwa mu a woni ya sei ma wonro guguso eti na woni so ye obisibisi ni wo gabo honya na ugusu dwale mu ana wo jai sa de dwa ho de nye mani so na nya biso ho no so no se de ye ne se anadwo pa na wakoda no ana hu se mo ni na modi soro so hu hwe akekaw woni ni ye wo hine bo ko se woni sa ojama oni bibi hospital for na ti ma hu ade ya problem a ye woni ye se onse o ka se ensuo na ni da hokroje saamwa no enye ye ni ya yedi hu adie na ya de hwe saamwa no edutimi o betimi do wa no akaze o ensuo mu da da ho na de o bia mesa aka che inu no asofo no a omobo amamfo nso asu no ha onse sorry titin sorry no bebre no omo aye ye baptistries e wa around amamfo ko de kobo sorry no foforo na abad bi so omo de yesu obo asu ensu atini ahanti me ya na kamuntwa plane ticket na mo nko Jordan ho no mo nko bo na nko bo no no pa na wo dey we imitate Christ o kan church history a obe unse nkrofo no bebre ho a omo kan ya friends e book bi your friend didaki akwan fa so bo futu ni nyina da ewom omo masa alternatives ni nyina tie nya very careful so besisa amamfo agu ansuo mu se wodo agu ka mu so do mo kobo omosu ewo subontin mu ko e ba ya wonim ansuo no ade credit ewom tie nya very careful about that eje wakwakoye wo ba tabe de ehona na ehiame efiri se wo faboachi ekinka ni nsem nada ade ba ko a abomi pusa wona asemu ene emma wo mobo be sibrabra ewo ho emma wo mobo be sibrabra ewo ho Bempi ojama ya sefem nse medikan aka se ba sibre juma no
bebre enya omo pe bebre nso ye sikani bre ena edi omo ekowie sa tibia ni mu sa enkura na omo ye sa de no so bon so namfosem de ne kɔ na ye besre sese no di efusane pa wo titu ye man mu ayewi and bebre kura ma enimpo ma menum nim se sa ne ba no sa adwumadi se no ye enen kura no me ye smart pa enen kura no bebre amakwan omo ofie mesre mu enne social media nti enioma bebre koso ankanya se etumu fukura wo se wa hu se sa tibia we ni we ye di sei eni sei ene eba ena ye papa die ya na ye kan na nini die yi uncle Boache sa enifra eni sa ade na be hyase bebre eye ahyase no se na Reverend Emmanuel ka no ahyase enti so hu bibia enye nifra nko se wote se oba bi kra ya oya ye pesa ana kakra no na prescribe edro ama ne ho bebre atimi koto edro na oma nkasa se o miti na eme ntima menom edro na menom a me ho beto me ana se wo ko hospital so na doctor your labs ni ade no hu se ebia sati bia we se na ha o enti no ye nom ho edro we ni ba ye ho doctors ena de bia no ye ya prescribe edro ma ye ho enti mesre enne ye papa be kasa ma ye nyina nya futuo kese ewo mu sanse senka o hyase na yare ni hyase no enko nya doctor obetinya hwe ni yi a enkasa we ni nyina so ama ena me no me so me di kan se mani ya me ya no me call hospital bi no onko ya ma obi transfer ama me abre kwa me no so kwa no emi ne eni yare inti se hospital bi na se wa kuma mu na soundu yi a kwa another hospital na ko check hu se sa hospital ya me ko yi no me hu se ma sempa no aka because oba Ghana no e no be hu se ampa doctor no o se doctor no krampo no on kan na asemo no si na nsuo ben na ko dwari mu na che se doctor na ehu ni problem that am so no ne didi akwa ma lab na mko ye no awo na doctor ni hu ya na sabio adisua so de eni ba akufo enko etim ebi mtimi kwa lab yes o typhoid enso so ba kwa hwe mu no na enye typhoid na malaria enti ye besire ye nyina ye sua de se ne be ya da chi bi no ye ma na se ya no ye nkofa wo bi metie so ena ba akonso a esa edem akoma so mpese meka chetie fo na ne se aware ne kwan eware enti no se ekofa oba ne anase bema na ne tia mumye hwesi be ni yie na obiase obie nim adechie mu nsem yare eka yen ho enti se utriti oba ni yie a ubenya good results so an treating ni yie a anase treati bema yie a sa pepepe enti sa bre ya ye wo aware mu se ne awakofa beto ho so no na didie mu ne ntade hyemu ni bibia mu ma se ye pa akrokro enti se ye yamfonso se die mpo na be oba die se baby o ye ya no ama ne bo ato ne yam enura sei mobile bet na ha sei na o ka asembi na eto makoma so se se wo krokro oba obehu na se onokra osakra sa na mema so pa akrokro enti mesre jare ekanipa ho senka Uncle Boache anko hia oba pa ena nkesum duru nui enka obeye die ebusua timi yuma mampo timi yuma enti ye sister afia mesa abo na baso na ya die na se ye so wo mu enkomo sesei o yare sha se no oswa enso wabo na bepem sa abrei wabo na bepem sa abrei edem ennem so ma wo efili ennem sa me menene ni bapa nyi ayo oba
oh 26 years eno e chese wo onyani gie e wo ho ni nyina owie school owie training college wo say Louis wow Louis oko school eson pa eno oko se wo hu ena se owie 2022 kura wacho alanse say that ni why the service bibia wi enso akaseka ebe pusu no so ebeba eno de ebeba na se oyire no won fan kamel debi so fan kamel so ena bibi wo won eno kan fan kamel me wo se ni empen bebre so no ema because bibi wo ho no debi ema koto emema no eho to chema yeyi emema ema because of oba all brain into no na fe de o tete no ena na no na wa yesi ena wa yesi ni nyina gina asetena pa ena ma na o mo so no me ma me a owo asafo market ma me kwa achoa me bona ba so ma me kwa achoa eni ni kunu etena ye chese emfie bebre na be ma ni nya stroke enso ma me ya na aboa sa ebe si sabre oda so eboa ni kunu no sa wa hu sa no boa papa because that chi mo asem enu mu na ehia o odaachi ene eti ase yenim ye daachi de beto yen enti woni akwala o panyini o won ye won ne tia ene ne ntina good na ensusu apapa nso ye den emra so emra ye da se bempi ansana meko wo faboachi ho ma wode eye afutuo kakra wo ma sinkeche se wo betu kwan ni wo ma brabom ne ho akonya se chine bi sa enso ebu okra na wabo no se woko beni ho wankoto se enso bi ne wa ma benya amanenti ye ko ahoma no so afrefo betimi abam number no aye 0558 620 300 0558 620 300 and now 0208 340 412 0208 340 412. Good afternoon, dinner baby akase free. Ebi nyamba so dia opese odi u case eba anase bibi chire wo so yenka se bibi chire so nkwa na fabra wakosam bi wo pese woni eche na ebi so nam so de ye afutu a na banu enie 0244 840108 0244 840108 eno na your producer line no na odi u case bia wa frɛ no sɛ be buku na oni ahia animoni na so wakosam ene how bia wo mu no wa be kyese afa no awade asase ho ntokwa obi agi usika be ma no wa wo so nhwe woni nyina da okamafo eye makosam tumadie yi eso number obetimi afrɛ na ne case da ho won so wa kye wa dwene 0558 620 300 0558 620 300 ana 0208 340 412 0208 340 412. Good afternoon, dinner baby akase free. Because you can say it you. I don't know kana maya dia pa. Dia si ni kata si dia ni ya maneta mesmo. Mesmo ada di sini ya. Ema ni ke dia mama ni papa. Ema ni papa ini mama yang mana awal muso memi dije bema yare no banka ho ile man papa ni ka je amane pa mi se mi le kwa mi le mo bia me kwa na mi tie ani na bo bia o ba so kan ho enka e mata bia na mi tume so afi bia ta ni tra se ti na mo pa ni le ama ni na bia ani sira ma mana pa na me jon ka mo
Yeah, that's it. Good afternoon, Dini baby akase free. You born you kinase. Kinase afo. Yeah, tio. You know. We be na mo bi ya ni sia de fun. E che ma na ba me ye de ni fita. Oh. Ni ka bi fra. Oh. No, we do no one ko na no lo no. We did ni pa no no program wa de na so direct. Ebe di se fun re se na so nkasa. If you one no lo no so de de. Na onto mo ka ho bi ya mo kan jam so mo ka so lo no se ade de de. Okay. Ya kabre nti di obefa no na o ka te so lo no se ade de. On no. Yeah, that's it. Good afternoon, Dini baby akase free. Me say we free so. Good afternoon, Dini baby akase free. You do the Michael. Ezra 94. Bacha yetio. Yetio. Bacha mo program na mo ye ni in fact many ajo won pa se come dey about bobo be man no etan say ye tiewo program no many ajo wo tiewo dia amwa we dia yesrem wa madama wo kre na ye radio na se tv na lo wa ne kakra se de be dia wo ka ye nso ye beti bie na aya futu ama nyina ba. Good afternoon, Dini akase free. Me ka se tra akra. Bacha yetio. Me program e kira majo ewo. E kwanda ho. Me shemu se we me kira majo me se e ma ye wa badaye. Ye wo chima de ma ye kun. E se me sa chima no na e me ma ni bi. Enya e de ma ye man. Se ma ye yale ya. Se me ma na dia dani ye ki e de ama ye na wo ne wo ma. And I tell them. That's why I will hope it's Mikunipa. I will hope it's Mikunipa. As Brahma will cut German, and I get Babo Swap. You didn't put the example. You can't and that's one and a minute. You put the Yale. I do not know you man see no. Yana was setting my coding our republic. 40 million, they be pay card here. Did you move 2,000? I should make me Yale. Because since a Miku who torn. Mami wo se mi ku agina ne na so ansa no sa ko so take agina na so nya problem ye sa be tele fia buso mi nsia ye hwehwe wo nti mi anya hwe da e be yi ame na mpa bom bi dia ni de ma fam die pocket money na nam de mami ku tu ni otopu me se ene mi be nyi nsia ya me do wo ya ye mi operation e bra wo de no ti mi ti mi shi be bro ko ame to mi ku so tika no discussion ko toku na my friend bisa te boni ten na me dey try she dey make try ni na mo na we dey mistake enti aye o se fa me boni echen fa me boni echen na alusiafo ne wayi o be pese woni ye be che wa asemi ana so there ma me dey na o ka chane fa na me dey example a kire se ye mani wa kumapa e dey ma ye kunu te bibi ye pro ye be so ni mo ka na ba e so bi be ne sa na mani bi ye dey eye eti ni na mu no na me na na ye de akeda ma na se be ma ya kuma papa ye be ko so ti mu ye kun na ye de aka bi to no ye ma no mu fie na ye de be ya ka mu de e de abo me da ma nsie da se pa. Good afternoon, Dini baby akase free. Good afternoon, Dini baby akase free. me de sta jo am ko free dun ko no so Ye tiewo. 94.9. pa shop wa na de ya mi se aka no ko so ye mu na me se nyan ko pon se ko ta ko Matuma American. Say, yeah, that's a pa. Good afternoon, Dini baby akase free. Good afternoon, Dini baby akase free. Tacha jina baby ye why na line munye udini baby akase free. So because it's Ye tiewo.
Me ba cha ye tie. Good afternoon, dini baby akasa free. Hello, me kata fi ko for idia. Ye tie. But mo program no amoye mani aje won pa. Me de abafo de be po be ma no. Because enye asesa fa be ma no ene oba ne tena ye. A wo yi ni ye ma no, a ma ne hunu se no tie. Ene odo na. Kata ta ko ko amani mu no. Na ka oba ne be ja na wo akọ. By the say, on any travel, Akumapomu, and what dog council, and my Bansu, GBS, a better muye, you know, and as muye, the on any tonight, I was in Dimu. Then you have I am to begin a couple. Intimate about what about Beman on the 4 balance of Aka, never bone so. Norma, I can fall when Yama Beman on son was let up on your mom. Yeah, I come to work on it. Yeah, that's it. Good afternoon, dini baby akasa free. Good afternoon. Good afternoon, dini baby akasa free. Hello. Good afternoon. Good afternoon, dini baby akasa free. Good afternoon. Good afternoon, dini baby akasa free. Udini baby akasa free. Good afternoon. Afternoon, because it's better. Yes, you. I'm yeah, I say good afternoon, dini baby akasa free. Good afternoon. Ezra, so for Bramway na afrefo no eba ya sai akọ for number no mo fan to dwansa na so for bem na yenko wo faboache ho na won fan sem kakra bi na won chia atmoba na dofo no na yefa dwumadie no ensi number no 0558620300 ana 0208340412 eno na betimi afresi so Reverend yeah me da say ojama adibi o ha ma hwe e de free anka boache ho ojama enipa bebre mfa sorry serious ha se o hwe the way na osikasa na even okodru Benin Kotonu no onse na okasa ono de asori nti enema bi o ho na ontimi mfa no ho enhyemu bebre obi bia na yadi ni bewura asori dem ne be man entity no even se nkwaje kra ne nsanka so sanensanka ni moral life no e shape nipa no obo se onkrofo bebre no ma omoko even secondary school a boarding house so for jiraso mame kakra. Good afternoon, dini baby akasa free. Afternoon, me Daniel, kasi fitakadi. Pacha yetie o. Pacha, let's me ba na basu. Yeah, one day to je ni kun ne chita. Tamitani. Ami friend. Me women na us da blo young na ofan ba ni. Ezra 90. Like obelo, anim ba ni enwo ye free a. What is in the bottom of time? The moon according to me. The one man you know no we not to one fellow. Answer a you soon. The woman, which will not be the moon yellow samana. Yeah, that's it. Good afternoon, dini baby akasa free. So for young kwai. Yeah, enti no sa o ye parent a wo de wo ma e ko asori. E yade hu hia pa. Na me kan secondary school no. Obo so secondary school na wo Christian background a. Boni bebro a betima Bible say line bi o ho a on cross da.
okwa bibia de epim both a line bi o ho on cross da what is aside we there one hwe kra we am say ka bi firi suru ba betwa udi de firi so ba both a nema bi o ho a obetima da ye ba nema bu a wontimi cross ti de mbesa me kan say asori ade a play major role ewo nipa ye early formation of character no any morality no and the other people now wo multi social media any other places wo mu gu asori nani mu ase na de wo mutimi kan ho asem so for mienu miensa bi wo muti ba bi a wo ma ya ade bi a enye no wo munti asesa still asori ba bi papa etwa se nipa ukọ na ukosua de yanka wakasa bi anu akasa media meti asori de mo yetiti na no kwa asori that kind of thing entiemfa asori very 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 serious na ya ebabua opa anti obi antry sa wode ne ma ebekọ church all the time Sundays fankwala na de ekọ asori de mo nko Sunday school enko social na ma bebre say USA and some European countries no omo any abre a omo inkoketi Christianity ewo omo curriculum made emu and I also appeal to the government say sa army no omo ye no omo nhemu ekena na yade a ebetima de aform ye youth no omo life ni ye because social media no training your manner de ema ye ewa kwa ekwan boni so etibiji di pa say asori no kwan a ebeboa ama yetimi a shape ye mano omo life etiyemfa asori serious pa baby Bremo ya sana yako papa iho ojama de mensumedi ema youthful ni na enese o nkwa na wade enti mekwa ha mekokofi ho mekokwa me ho no emmoa se wi yare free mu a onim obu ho a o bad spirit etimi di wachi obu onso so a o pewusunsum ede ayade ti mesre youth ne say won yemfa yensa enya adwuma na yenya ise mekokwa ma mekokofi onya oba ade ba ko a na wote ho na ojama ename ho aye fese ne ho aye fi modio na ya misa o soja balance na mintimi so nja asafofo ho misi ho a de ombewe me no kra nye papa enti enne me masafofo nyina Cletoni what I say Cletoni or Moonlight onene nkwala ene customers ni nyina omabodem a omutie wo ai ena opi so oye niti wo asafo post office ono so one fara woni dom ene tio kofi nana kwame a oye MTN ena avin so Atlanta City Atlanta Gold mechia o me papa saint ene me ma ene o ma pon classa omo ye producer papa say Mike mechia munyina so for papa ona so de ntia no abemu ansa na ye de atwa to wo fa boache wo bi abebo na me pese me busa wansa na ye de asi wo se wo free Ghana eko Benin ni Gabon no de kan wo mienu saa enkura no se no mo wai wo hwe wo mo wo bono o me se o manyini obia ni kunu ne nti so mo obia ni wa na juma wo ye kura ye o tibi hwe me ebi telephone kura ro trebia mi kura me papa mo na ma frɛ wo mo bi so sara mo hotite o mo de o manyini na asema so foka disi e ana me dibi to say yes me na asoro na mu na me kokeke me ma me abusua me firi mu no me ma me nua no we so fo ba ye fe mama Lucy e fe so asema kuma asoro ye fe no the True Church of Christ se boti dia ba isi ade waka ba bi wona me ko school firi me primary school up to me form 4 me ko nyina wona me ne tra ya aha na mu se asadefo no se yesi obi an wo woni nti me wie school no na oroso data na se o tanko kwa buchi na ade ti me wie school no o anya yi ampe yi na se be ko mi ma me anka se o wo me ho nti hono na se abrabo no se akosha se nti se ade anka sa me ma me na wo sofo no ko me wie school no o ye o sa ma me strand nchen ade a anka me se ka sa be ka sa wo nyina anka bi anka ma na ma me so no ono so no oti oti kura odi kuru odokoye wo yi o so no se sky sheda ni papa
ti ahokyere no ho akoniaba ene de ko sa akwantuo yi mu na aseda me kan say medical ka say mani fraye almost 26 years ni na mo adofo bi a o ma boa me papa na uti o ba be se o don ko adwo be pa do bitima ye pa me nkola mienu ai me ba do to so mienu also your boy o SSO ai inkawi senior high o ifana o momcho ai wasi do kra no this year o kan hu bi o kan wa so tro ma fa boa me pa mi tifie mi ko ana se de me so mi situation my in situation no mi anya frafo bibria minimum eku se ba ka je mi ka eku asante reje eku no ho ana oba so ami so a so ami impotable this so ami impotable ni ana se so ami district ni nyina ni frafo mo ho so na msa do ma no ana asante reje na bland union no so no ni ana msa ye PR jeri frafo de mi ni bibri nsu ni me se de bibri je jina ko ho je sis ade 26 years amako mu nyina mi gbache mi nye bi da amafo aboa me a fine na opanyibo kumasi an my friend Mr. John Mensa John Mensa Electricals or adum kasapre conside hono opanyi mi wofia na mofie na ayi enia ba ko presenter e friend Nana Asabre o kan use no na oye program o ba ready so for no oye program o hello o fa bo chansa na o be ko no wo ka ni frafo mu ko hyiam ne hu akoniaba anya bia mo so so aban no wo bibia na enko kura adentia dan ayi o mpanyu ko fo ba ye no de ayi bi ba ye se assembly so ko assembly sa asika na aban de bre assembly na assembly de ye adba no district bia ye wo ai district assembly ho bia no ye ni ayi dem no o mma ye mu ai mapanyi ekofo de this after kwade say 2% and the china how me no 3%. The 3% no se wo tro wo bisa de ko wo ba ye wo tro letter na wo de akoto ho mu wo de akoto ho mu a say ye den ana wo say na Ghana hanso e wo no katasehye ni ayi bibiri assembly members no o mu wo assembly ho no obi okura tibikofo bi say mi busuani aso dukura no ayobi oni hobi ya dikata rabato wanti wa adin we affected na we here bibi no efie be mi ensan nan na wunya kapre bakra ho enti uko mu wunya kapre kra ho mimi de because mi bia na mboa mimi de because mi bia na mboa manya bi ba mo wunya de e se bu a me ma te se aban no timi mamusika bi se bi afa ye fa hye getie bi mo no nti wo de no wunya wo de ye de me fidiase pa no anam fa se na use o mampanyi ko fota am ne ye no na assembly e wo kuma se nyina ye ba ko peke mi ko nti se wo pemwa na wo mo no wo letter wo twa de boko social welfare social welfare na de boko na social welfare de wo adum opposite post office wo obi en bi se no holo na main post office no main social welfare no kuma se ho na wo nti holo me twa me letter de koto ho no mo ma me twa ho kwan saa ko bia o se enya nduso ko bia se enya nduso nti achi na me yoko pa ko otafo o yi ba sutre se me fa be kata den ko mamponten ana me angasa so me fira antoa ko pa ne antoa ana wo se mamponten no so no antoa na ehye o mase nti me ko to mamponten no o woni e fa se kakakra na ka 2 years na mo hom da ko no mo frɛ me Sata no mo say 2016 or so. Mam 500 cedis. 500 cedis. 5 million. 5 million. Yo, ya mo se ma ba ne. O ma 5 million. 5 million no ti ojo de dai. Enti me ba manu si ti. Ai manu si ne fa to aso ma me. Enti a chire no. Ai nana usa anchibia na ai o mapanyi mama firiso ana na ku faru mbae nti na ku faru mbae no o mu ye assembly ni bi beka ho isi o assembly ai makuma be ensia no kumasi yanko nti mi taba ai mapote por so ma 500 cities no
edi be 6 months na msa chokata sakoto ho ha nti na ko ba ye no wo ye se sikade ya fa sikade hye ye ne ye di dem nsem nti wo mu di sata na wo mu di do bi ye ne se ye fro wa unu interview ade a ye beto ye to ma wa buti bi ye adwuma ha nti ni padodo no a bi mu chocho di freezer e bi mu chro ai machine e de popcorn ha no bo so na osua de pam nti bi to machine ma no bo so otimi to ana especially ye nua ma kusku na o mo ye no so bi to laptop e mo mo nyina to de ne ma nti bi sika wa no ai na ko ba no bi kata bi chiko ko to sika wa no so no mi nya di freezer na di freezer na mi ya na kam na be se kam iri je adwuma na wo ye nanka otonto nsu na do iro ye adwuma be otonto ai first ayi abobo hu do here carrot ni carrot ni vegetables na to so dia no otonto mensa wo ko ayi bobo no side wo no ho na ka be se wo oja no de to nsu because adwuma no onye sika wo ana abire nso wo ni se so se ni fe no kwa ni kakra ese wo be 54 wo se manso omuni ho de mi de me bitu ho de pa me ko se me nanti pia ko so amara ba ko mi tuma nanti because mi tipa ko na me hwe mo su yenso nya bibia na me hye manu o de tu hofo udi se me tempia radio bemi tempia radio bemi ti enu me ko so radio na metie metie aja di freezer no wanye no den na ma mo de yema di freezer no di freezer me ka se ma nyo how so je me ji sika wa na mo sa ma di freezer na di freezer no satam no muso na me bana me ka se wi teni college no datam no mun na wanya admission wo c'est lui ha nti na pese ka bi di adwuma na ke enso ye ya ayi kontene bi ekonya ya se de aboa ni pakode ma ya ansa na wo sa electricity ti bi hwe na me se da bi na me to ye na bi ko tua me ba no ayi school fees no na du toto no mama no wo de ko ye that time kra me bar ba krum be bisa bia that time na bi na ye krum dia na ayi 17 million but yeah the 16,600 1600 so no me bria odi ko school sanity me nwan bi wo so ko ti ba chole tani bi akoto mo obetwa kwa twa munya skedi enti afidie kesie so enu aba opanyi so nkokwa wo se aban no otu nwa na mo de nanso adie na mo hwe animu se wo ye omo kasamafo nti adie na wo hwe animu se nka aban ni yema mo anifrafo a ka mani baje pa adie ba kwa kabine ka aban ya ka mani baje pa ba ko taba MPP for ba ko sa de na ka mutu hana mo enka ye ne ye di dem ni enka u se obi akuta mobile phone a wo register no mobile money se de bosu me se 200 cedis kura na ka dia sendo na enye ko di assembly ho no a mama misi assembly members ni de nkofo be hihiem etwotwo ana committee no so na ehwe sa esika no so no assembly members no kwa na tra committee so die wo letter no wo bukai misi we yin ntu chai sa omudi no de be hye me de ne so omudi no de be hye so so ni efra na dabi assembly members no omudi omukofo chuchu di chuchu letters ni ade so no ma omu chiskana na omu asa ajiskana e de omakofo omukofo na aba na omabe jiskana semo inti mama to ai masida no so to so na de ye die me so ai na me bon na sabredin na sabe na me yokupa me ni mi nyane no bana me frefre na me di nkoma inti o Jeffrey hello no ko angel inti one day me ho mo na me frefre na ndara ko frame no ye ai adada program Saturday no frame say of watch and beso ba ha na me di nkomo oni nyame no wade mu ba studio se na modi me abai ana obi se ma brabo mu nsem ne abia oni nyame ni mi obi no wade tu yo se wa wo mo bia pa mo ye papai asma me kan me 209 amafo be boa me kakra fa na nipa maako mienu bi efi 209 no bi sabe ma bi mana me bon dia fa Mr. Mensa mana busumi bia obra me 200 cedis busu bikura that time na
mobile phone mo bi de na so na me register mobile money wona ka che me say me ko register mobile money ti busumi so ya no asend ya me no offer me o se me say waje ama me be kura school okoyi si dodo no papa yi na sa tua hoka papa no onu na aboa wa papa nyanya nana sabre nyankopon enhira no papa ana nyankopon enhira no wo ba kronom so a kronom biom holo uma bi ye supermarket ye fa no bidash ya na bidash supermarket sana kronom obi o tie mi a wo kronom de when because on stores no ahoro bibiri o provisions enwi ni nkuni no mano stores bibiri woro so da krope no hu me o so hu me be 2016 woro so o timi brame emo de shimu 5 ni bi anwani tim tomatoes afi bia January and July no de brame yeah that's it just said wasimi aka no na so obi won pokura na watie wasem no a wo pese wo boa wo oh ewiase mu nsem doso papa ewiase de ensem wo mu o se wo kwa energy o se wan kwa na you se wo we kra de opportunity na ye lucky sanko ye owu asem sisi a wo pia na wo ye mu hyehyew wo tie si abonten a na wakoma je bum 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 fisa wo kona wo kɔ no nim ne be kwa akosi wo nim sa wo kwa san ba sa wo kwa akofa yare sa wo de den na ebe fie wo pia na wo ye mu hyehyew opani nim sese na ekwa akoto na kamenji ndi se obetu anamo akosa bia ye ho kodina ni be kire ba bi foforo na so hye abre bia me hu yanka na aka echi obie nim dachi asem a ko bie ni hono ma asem ebeto no ko bie ni hono mo bekwa amane mu nso esanse ye nim ochina asem nti twedi amponko an nim dachi asem ye nim ochina asem nti abre bia no nso hwe eto yen ewo kwam wa hwenne hwete bia opani yakom anya ne bone kwan sumpo ense anya adwuma ndidi enti okope ne obedi okope bibia ba abedi ene mebe ye den ene nam pani ya sema mobo ganafo mama yemmoa opani yemmoa no ewiase mu ayewe ensakọ ene ensa ba ena Ghana nyumtuni bi ka asasem wei e woni nyumtuo mu se yemmoa nipa wa bra wote ase onipa hia mmoa mom yemmoa pani no hia yemmoa tibia owom no enye senko nya ya nkono nso nani asan de abie te se yen kwate se yen o enso esan se famekoi ebi ni honti ontumi krampo no waya adwuma anya bi e de akona no yemmoa nipa wa bra wote ase na nipa ehia mmoa nipa nuane nipa ye nyina ye abusua baako ye nyina ya adamasefo nti sa obehye na onyonko akọ oseyim obehye na onyonko afa amane mu amase ye ni ani han saa keke na ye hwe ma ye nyonko bre ensa kọ na nsa aba ene wo boame a ochina menso meboa we ayese to abodogu nsuani na dache won sabeka wo boame na ochina wonso kọ amane mu wonso kọ haw bi mu a menso me wo bia me de beboa wo nti ye mo aboa ye ho na ye nyina ye fa ni gye entina oman mu na asomdwe entina ye ntem mefutuo kakra me de betu ye nyina ye ho fo se ye mo aboa ye ho asem to nyonko aboa no mfiri mu mfi o kakra wa ye se ketua bi ensua nti o kakra wa bi a wo no nko ade ebe ya fa boa wo nua no mfiri ne hawo no mu mfi amane bi a etete na de ne bekọ wo mu no fa kakra wan fa boa fa support no no mfiri mu mfi no no nso de ne ho na ochine bi no se
eba na dance a obebo odin e de ada wase e hyira wo the more wo kofo hyira wo no the more na wo pagya wo abrabo nim the more na nyankopon e hyira wo e de wo free baby a wo na kɔ baby foforo ti mummy yemfa futuo e wo sa story we mu na youth no yemfa tu ye hofo enye baby a na ye de ye kɔ enye nsuo bia na edware nye bibia na ye de ye de e ka ye ho mummy yemfa we nso entu ye hofo pa na yemfa mma ye bra medof me de besi ha sei ebre na nya ye be enti mummy yemfa nsi ha sei da se nenso ye besan so e hia biem na akosia adepa enemy din medofo like video no share na sanso ye de subscribe from me na fe drop your comment no e wo ase honom comment section honom e na make da se ne ye besan so e hia biem na me the story foforo a e be ba ka mensa na masan de aba wa kwam na me ne wache na esuamu afuto ya famu aba e de atu ya namo ye de aboye bra e wo ye wiase mu a ahokyere adore mu ma no da se ne ye besan so e hia biem abusua samantimi nka bie mu a makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.